aduna education gi situation je fibam je mati manipur da phatre ba aduna yam wab je koi manipur da education je phate bisna ko koi naharon hori ba naharon ki wa ngang ba ko ba yamna sak takat ba yamna lem da ba ade mapa gumba koi da nang ma sin na ko sum si yam yaw ma sikari gino har ga koi gi education level sum handar pagine ba aduna koi na civic sense wala edo adagi education level ji wala min wakal ji awang khalatre do adagi wangang sanganga yam tina soktarak edo adagi akoi mapana thoga mi thengna bangam self confidence ki level su lairaktra na sa ji maru wan ji point ka tiwang jina jo si yam po hel leba aduna ai ji wakal ni aduna na Taiwan gi education system da class 12 po mo na free education fee ba or kadiri ko ane akoi gi element akoi gi kenu gi kindergarten gi se si ju pura free go mane ba kindergarten na ji actually formal education na te na ko formally when education to ri koi elementary school da ina koi class 12 pa usin ba to sha aduna si yakal na Taiwan da to ri ado manipur ge khaluma sam yam ngai ke akoi manipur da di masa imung manung na se lai tagadi laira laita laira o da di laitam phang